Dobrodošli, dragi moji, u današnji video. Danas vam predstavljam još jedan recept doktora Nestorovića, koji, kako on kaže, već pije preko 20 godina. Naime, na internetu se pojavljaju mnogi slični recepti kao što je ovaj, međutim, niko da konkretno objasni koliko se tačno, na primjer, drži u frižideru, kolika je tačna mera i tako dalje. Danas ću ja to uraditi za vas, pošto sam istražila i tačno sam videla koja mera je u pitanju i kako se pravi ovaj lek. Uzet ćete, kao što vidite, kupus. Za ovaj lek će vam biti potreban samo kupus i voda. Stavit ćete uvek pola, znači koliko ima kupusa, tolika polovina će biti i vode. Lepo ćete, naravno, kao što vidite, izrendati, stavit ćete u sterilisanu teglu i koliko napunite kupusa, toliko treba da bude i polovina vode. Preporučujem vam da ne koristite, naravno, česmovač, već da koristite ili prolom ili rosu vodu, nebitno, a ukoliko nemate pri sebi, naravno, samo malo prokuvajte vode. Potopite, naravno, u vodu, kao što sam rekla, ostavite da odstoji tačno 24 časa, procedite zatim nakon što kupus ispusti svoj sok u vodi i uzimajte jednu čašu ujutru i uveče na prazan stomak i naravno čuvati ovaj lek u frižideru. Ono što mnogi zaboravljaju da napomenu je to da se ovaj lek, kako kaže doktor, sme piti 45 dana i da pre svega utiče na helikobakteriju, da itekako se može zalečiti helikobakterije i to u prvih 14 dana, kako kaže doktor Nestorović. Također je rekao da i on sam već koristi preko 20 godina ovaj lek i da su rezultati zaista odlični. Ispostavilo se upravo da kupus ima određene materije koje obnavljaju sluzokožu u našem želucu. U kombinacijama sa sladićem također delovaće duplo bolje na helikobakteriju i to na one rezistentne oblike, objasnio je doktor. Nestorović je također rekao da je za alergiju na ambroziju veoma dobra kopriva, ali nikako čaj od koprive. Rekao je da je najbolje da se listovi koprive samelju sa medom ili da se drži kopriva u zamrzivaču tokom 2 nedelje, pa se ona jednostavno sama pretvori u prah. Rekao je također da čaj od koprive nije dobar jer voda ubija korisne sastojke u koprivi. Nadam se da vam se današnji video dopao, da sam vam malo pojasnila ovaj recept, pošto vidim da svi objavljaju ovaj recept, a niko ne kaže uopšte kako se tačno priprema, jednostavno samo snime i puste tako u etar. Znači, koliko stavite kupusa, toliko biste trebali da stavite i vode. Uvek ide pola. Čak sam našla i intervju gde je doktor pričao o tome, pa ukoliko vas zanima, ja ću vam zakačiti link da vidite i lično doktora koji je ispričao ovaj recept. Ja vas puno pozdravljam, nadam se da vam se dopao današnji video. Ukoliko jeste, naravno, lajkujte ga, podelite sa vašim prijateljima kako bi oni saznali nešto novo i korisno, a mi se naravno vidimo već u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!